Hola hola ni Kirezi Tech, ngiye kukwereka ukuntu wahindura izina ryawe rya profile kuri Facebook. Mbere na mbere banza making sure ko data zawe zifunguye. Injira muri Facebook yawe. Injira muri settings. Kanda kuri personal and account information. Hamwe ko hariho edit name, edit email address, edit phone number. Kanda kuri edit name. Anzu hindura ibya mbere, si birimo wandika ibishyashya. Ku bya kabiri, ubundi wemeze. Hitamo ko amazina yawe araza kuba akurikiranye, ubundi ushiremo password yawe, ubundi wemeze. Urabona yuko ryamaze guhinduka. Murakoze kandi subscribe kuri channel yacu, ukomeze urebe ubundi bumenyi bwinshi bwo kuri Facebook n'izindi social media.